Akisbani Imphal, Nolini Devi na pau pajari, ahanbada maruiba pau. Mukhyamantri Nongthombam Birena Haidi, Maki Sarkar na Kangrup Naiba Wakalon gi Mayokda Matam Supada Lepli. Pradhan Mantri Narendra Modi na Haidi, Laibak asida senza tumza muthat na bagi lanteng mai pakhan na bahotnabada miyamgi chawraba thodang lei. Amashung Kendra na Haidi, Laibak asida COVID-19 na nabadagi parakpagi sangsada marputara 10.3 ani yaure. Laibak asina malim gi laichat oiriba COVID-19 gi mayokta punna amata oina lantheng nari. Lamdam masigi miyam na sakhang naraba miyoy kaya nasu lantheng asida mai paknag bagi tamak Akasbani Imphal gi ipaw gi khutangda mipung khudingmak na araiba thawong ahum face mask uppa amaga phut taruk lapna na leinaba mai mit amadi khutsa toina hamdoktuna tarutana na thamnaba appeal tongna rakli. K-pop 2020 gi winner Chausui Khayina asumna hai. Khurumjari Aihak Chanchui Khayi K-pop Contest India 2020 ki oina winner ni. COVID-19 tagi ngangthoknaba cheksin thaurangi khongdang lofam thokpa lodabida laithoknaba kum ui. Mask uppa, khut sanitize toba, aduga amaga laptakna lepnaba social distancing tangai phade. Hosik phawba COVID-19 tagi ngangthoknaba chapchaba vaccine puthokdri. Mayam na isa ki tawpham thokpa Khangbam thokpa adu paknaba hotnasi amuk hanna haijaningi madudi aikhoi kana amatana laithokna kumsi aikhoi gi nungsijaraba miyoi khudingmakpu kanja hosi thagachari Hojik mapung oiba pau Mukhyamantri N Birena Haidi Kangrup Naiba Wakalon singi mayokda mhaki sarkarna matam supada lepli Kangpokpi jila ki modbungda ngarang Saidu Bidhan Sabha Kendra gi BJP gi mirek ngamthang haukip ki mikhal gi mitin amada saruk yaraduna Mukhyamantri na hai masagi ta khanba miyoi kharana social media gi khutangda Kangrup Naiba wangang basing phagat pahure Miyam nasu asugumba miyoi singdagi seksina leiba tangai phade mahangna hai British singa thauna phana lantheng nakiba kuki hero singbu ningsingba oina makoi gi memorial complex ama Greater Imphal area da sangbatnaba khotnadi Manipur se noi ki lamni ne Manipur is our land noi na lairiba land noi mafam noi owner ni ne kana kari hai no one can say that kana su madu ta kan da ya ba sai ni ya ko lo bi na koi na lairiba se koi ki lamni even ai gi yum sarkar da te sirga lai but ai gi property aduna sidai da apit politician apit mindset thread Manipur da kanglo pirang sagal yaroi ai lairiga shwe ya le kanglo pirang sunai le Kanglo pirang sagan na bato government is there, BJP government is there. Kana gumba kharagi magi hoiba sentiment magi hoiba personal hoiba agenda da laga kang pirang sagan na bato ra di madoi phaitu min lero. Thauram tuda BJP gi National Vice President BJ Panda, General Secretary Dilip Saikia, Rajya Sabha gi MP Sanajau Palisimba saruk yakhi. Manipur ngarang miyoi chama marpu nauna COVID-19 positive oiba thengna khibaga loinana apunba positive case masing ising tara tare chatuk mari sure Rajya gi haksel bibhag ki zerol amada hai haukiba pung kun mari da miyoi taro nauna sikibaga loinana COVID-19 positive oiba sikiba mi gi masing chama yangkai sure ngarang nauna positive oikiba sing adugi manungda Imphal West dagi yangkai mapan Imphal East dagi kuntra manga Tamenglong dagi kulhumdoi Thawal dagi kunithoi amasung Surachandpur jila dagi taranithoi yauri Singhat Bidhan Sabha Kendra dagi lamba yaudana karaklaba Sri Ginchuan Hau ngasi wasak lorgani Manipur Legislative Assembly ge Secretariat na ngarang thokpa cherol amada Sri Ginchuan ngasi nongthil Manipur Bidhan Sabha ge Adhyaksa gi office chamber ta wasak lorgani hairi Manipur Bidhan Sabha Kendra Madi Wangoi Lilong Wangjing Tentha amasung Saitu gi maraki mikhal gi vote November 3 ta thadanaga tawriba asigi yenglaga Kendra Madi asigi manuk chana leiba sarkar gi office sing amadi educational institution sing private sector undertaking sing amadi atai establishment sing numit asida suti oigani hairi Masiga mari leinana sarkarna thokiba cherol amada Bidhan Sabha Kendra sing asigi manung chana leiba bank sing financial institution sing amadi LIC office numit asida suti oigani hairi Bidhan Sabha Kendra sing asigi manung chana leiba aduga atopa mafamda thabak toba miyoi sing su numit asida special casual leave loba yakani hairi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइदी लेबाग असिदा सेंजा थुमजा मुथतनबगी लांथेंग माइ पाखनबा होनबदा मियांगी चाउरबा थौदांग लै मसिदा सरकार की अथॉरिटी सिंगनसु पुक्सेल सेंगना अमसुंग दायित्व खंगना थबक तौगदबनी विजिलेंस अमसुंग करप्शन की मायोक्ता नुमित हुमनी साथगदबा जाति थाकी मिफम हौदोकलदुना प्रधानमंत्री ने हाइ लेबाग असिना सेंजा थुमजा लैतबा हाइबा थौसिल अदु माइ पाकना जंगसिनबा मतम ओइरे मांगना हाइ हौजकी मिरोलना सेंजा थुमजागी मायोक्ता साउथोकजबा अमगा लोइनाना वांगांबगी मतम यौरे सेंजा थुमजागा मरि लैनाना थोकपा थौदोकसिंग नाथैदुना थमगदबनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी केंद्र ने हाइदी लेबाग असिदा कोविड-19 नाबदगी फरकबगी सांगसादा 40.3 यौरे हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड की अनाबा 4,000 हेना नाबा फखी हक्सेल मंत्रालय ने हाइ लेबाग असिदा कोविड-19 नारंबदगी फरकपा मीगी अपुनबा मसिंग 1,30,000 हेले हौजे कोविड-19 की अनाबा मसिंग असि अपुनबा पॉजिटिव केस की 7.9 खक्तमक ओइदे लेबाग असिदा हौजे एक्टिव केस 1,05,000 लैरी इम्फाल फोंबा पाउचे सिंगी मरोइबा पाउसिंगी दमक हौजे माइबम दिजमनी लैरे दिजमनी थागसरी नोलिनी कोविड-19 की पाउ मरके मिखलमदी कुमसी सहीगी ओइना संगाई फेस्टिवल पांगथोकलरोय हाइबा पाउसिंगना इम्फालदा ngasi फोंबा पाउसे सिंगी मरोइबा पाउइना फोंदरी रिम्स अमसुंग जेनिम्सता टेस्ट तौबगी सांग हंथरकली तरुक लैखिद्रे लैखिदबा सामा याखै सुरे हाइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी अमसुंग इंग्लिश एडिशन अनिमक्ता अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली कोविड-19 पॉजिटिव तरुक लैखिद्रे पुन्ना सामा याखै सुख्रे पुंग कुनमरीदा मी सामा मरीफु पॉजिटिव ओइखि सामा याखै माथोई फगलखि हाइबसना पोंगनफमदा अहानबा हेडलाइन तौरी पावसी पीपल्स क्रॉनिकल दसु अहानबा हेडलाइन तौरी सीबगी मसिंग सामा याखै सुरे तरुक नौना लैखिद्रे लोकल ट्रांसमिशन सामा मरीफु थेंगनरे हाइबा पाउ मॉर्निंग बेलदा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी सांगदी हंथरकले मी सीबगी सांगदी लेप्तना वांखलगली हाइबसना सनालीबागता अनिसुब हेडलाइन तौरी पावसी हुयेलन पाउदसु अनिसुब हेडलाइन तौरी इरेबागतसु पावसी अनिसुब हेडलाइन तौदुना फोंगली राज्य सिंगदा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स अना हनबा खंगन खरेबा पाउ मणिपुर मेलदा अनिसुब हेडलाइन तौरी अनलॉक 6 के गाइडलाइन इशू तौखरे लॉकडाउन तौबदा अथिंगबा थमखरे हाइबा पाउ नारोलगी थौदांगदा अनिसुब हेडलाइन तौरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना सेप्टेम्बर अनलॉक गाइडलाइन नवंबर 19 फाउबा सांगतोकले हाइबा पाउ इम्फाल फ्री प्रेस ता अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली मिरेप 13 की मनुंगदा नासिर हेमंत अमसुंग लुखोई की मथक्ता क्रिमिनल केस पेंडिंग लैरी हाइबा पाउ हुयेलन पाउदा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली बीजेपी की सुंगसिनबा सरकार लैरिबा मखै पामदबा थौदोक थोकलोय सही 15 की कांग्रेस लैंगांगना करीब अफबा तौरमलबगे हाइबा सीएम बिरेन की वाफम नारोल की थौदांगदा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली एनपीपी मणिपुर की कांगलुप अमा बीजेपी दा सोमलप यावख्रे कांग्रेस की मतम लोयरे मतम सांगना हौगतपा ngamnaroy हाइबा एमपी सनाजौबा लैसेंबना फोंदोकिबा वाफम इरेबागदा अहानबा हेडलाइन तौरी थांगमिलियन किपगेन लुसिंगबा एनपीपी की मरोइबा थौमी 19 बीजेपी दी यावख्रे सीएम ना तराम ओखरे हाइबसना इसेल एक्सप्रेस दा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली एक्स एमएलए ना सेंग येनबदा मिसंग मिखाई नाइबा थौंग सथकी हाइबा कांग्रेस ना फोंदोकिबा वाफम मणिपुर मेलदा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली एनपीपी की सीनियर लीडर 19 बीजेपी दी यौरकपदा बीजेपी ना तराम ओखरे हाइबा पाउ मॉर्निंग बेलदा अनिसुब हेडलाइन तौरी कोविड ना टूरिज्म दा तमथिरबा सैथेंग पीरी संगाई फेस्टिवल कुमसी जैगी ओइना पांगथोकलरोय हाइबा पाउ मा सनालीबागता अहानबा हेडलाइन तौरी सलुंगफमदा लंबी सेंबीदबगी मायोक्ता रैली चटखरे लंबी तौखाइखरे हाइबा पाउ मा इसेल एक्सप्रेस दा अनिसुब हेडलाइन तौदुना फोंगली गिनस्वान हौ ngasi एमएलए ओइना वासक लौरगनी हाइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दा अनिसुब हेडलाइन तौरी पावसी पोंगनफमदसु फोंगली नोलिनी थागसरी दिजमनी लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba face mask upa phut taruk lamnana leiba khutcha amati mai mi tarutanana thamba haiba achamba thawong ahum ase ngakna chatpinaba amukhana ningsingjari aroibada maroiba pau amukhana मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन हाइरी माकी सरकारना कांगलुप नाइपा वाखलोन की मायोक्ता मतम सुपदा लेपली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी लेबाक असिदा सेंजा थुमजा मुथतनबगी लांथें माइ पाखनबा होनबदा मियांगी चाउरबा थौदांग लै अमसुंग केंद्रना हाइरी लेबाक असिदा कोविड-19 नाबदगी फरकपगी सांगसादा 40.3 यौरे पाउलोजरे